teke rong pia rong along rong phora da phan langang kro kemrang ponjia phan kangpu pon HS asad lang along soarlo atum first division ka chipa undu na tumphan scooty keron pon CCM Tuluram Ronghang Aridengpen Sing Ronghang Memorial Park Tumpreng along Architecturam Kangpupon Usuka song hinpen pitilang Swelpi School Kahumridam Indian Air Force pen kerab do na jog Zoko Valley along Mekichua sub Jumponlo Kardom pini prime time thanbang pinili malinti mungpi non arjay thai bertang ton pen Lakhakre pho Mahamaya constituency ka parlo te ke rong pia rong along rong phora taphan langang kru kimrang ponjia phan ingpupon lapeni em lunsing teron penamethanga constituency thongkeb raisi polling station aphan pekar omtami ronpon piniar ko ini phai hiniar ni man ke do karbyang long ten mouse council PHE em prodebrong pipensi laso langang kru kimrang ponjia phan along isompon Jal Jivan Mission Scheme pensila daktami kimrang ponjia phan long e sompon lo dak rong pho phan la so lang long pon pola penon ke wangji suri hini reng ko rapli an ke along tin ta chetang lap puputa PHE em pen ningji pon api tu em lunsing teron amithanga hemalong mai tami ni ponsi constituency long thongke braisi polling station aphan pekar om ron pon La solong man kedo em prodebrong pitami chetong dun anparta nomati constituency local MSC Karbiang Long to the Mouse Council Deputy Speaker Rites Inghi Lapen Langhin constituency local MSC Tadendra Brahma to chetong dun Long Thongke Braisi polling station local committee president secretary Lapen members atum aphansi pinila so pekar om ron pon loputa em lunsing teron lamthe jai pon munida tumke langta ke thene ya kenang sot lasi Pini PHE em prodebrong pipen dagrong phora da phan misen ki junalang la sojal jivan scheme pen kewana pot nili choro parpik luputa em lunsing teron pen ningji pon ore পাকঘৰ লৈকে পানী যোগান দিয়াৰ ব্যৱস্থা হ'ব দুখীয়া ৰাইজে পাকঘৰ লৈকে পানী পাব এইটো এটা মামুলি স্কিম নহয় খুব এটা অতি সুন্দৰ স্কিম যিবিলাক পাকঘৰৰ মাইকী মানুহে কাম কৰে তেখেতসকলেহে বুজিব Okpet ke dak mama homosti arat phan istibrata ke biasam de jol jivan mission pen itu foundation in tumle allo dak 1.48 na kuti la si la bangso kamang ke pigi pen sekot kiklo jon thomang bo 31 March ang buong laso akam patang po laso akam mangkel hano jena itu maprang ajulong bopo jadi gor taman adon tin na hem longta kadak pipe liya arong tin dak long prarong ko apan pidi dak neli along eso no adon tin dak lo Wuthunga Jipen Ananbe 365 News India Piniar ko hini ada por phai Gracia por Karbiang Long to the Mouse Council Secretariat ahemat hengno along kedamtang aningkan HS asat lang along first division ki undun Arlo Somar tumaphan Pragyan Bharati Scheme pen Dr. Banikanta Kakati Meritorious Award Amendment scooties keron pon Labang so kipigi pajir pon mate keron pon along alhisar po man peng pen CM Tuliram Ronghang Chetong dun lapen MP Horan Singh Bay MLS EM sapen MSC atum Chetong dun Lapen bang solong scooty kelong dun apia potum tami chetong dun. Labang so award kipi pon lake jasemet soarlo somara tumaphan lokachar liahin kangthur ponjia phan pusi CM pen jepon. Kadu kawe pen Karbiang Long along aphai lake bang pharuhini ra thongkebra phol lapen west Karbiang Long pen bang klikebra throksian do pusi chini dun. Dipupen Debram Kathar 365 News India. Kedamtang matijonga chiklo ni phai thongke brai siar ni por phai krihini ra chiti ma por malompen lakha throk bithung rengthama constituency along Singrong Memorial Park tumpreng along puthot Architecturam under Hamran Soil Conservation Division Karbiang Long to the Mouse Council CM Maridengpen into Pontanglo
East la pen West Karbi Anglong sitami kaching chura saya mongdeng towar pen chinglok asona sona liracham alon bolon Karbi Anglong araje kapaklar chen ji aphan pura prekja masai deng pon bomlo lason sikijui ke lang dam di malong kapale dam aklimang phar pen chinglok doan according jir sitami prekjam lang misen sen nang litum pekbon longji Karbi Anglong Autonomous Council pen jasemet kapachuak lama apharman kasa stadium di phula pen dongka muka malong sitami dotanglo nasonsi a constituency tin apharman sitami mini stadium stage kedam kewang atowar pen chinglok prekjam kaching chura sayang deng apharman Karbi Anglong Autonomous Council pen claim dam kon bomlo Adunthu Kopili constituency arlo soil conservation IB under Hamren soil conservation division sitami 2.2 Bangsolong, Karbi Anglong Autonomous Council, Soil Conservation IEM. Madhurya Dekhil Phukan, Ritesh Inghi Deputy Speaker, Karbi Anglong Autonomous Council, Apen, MSc Pawan Kumar, DMB Commissioner Sarlong Kibe, Bithung Reng Thama Videsi Chairman, Ramson Rong Pipen Chenglok, BJP Mandal Committee Atum, Chetong Dun. Dongka Muka Pen Kalwin Terang, 365 News, India. Sarva Siksa Abhiyan Thiek Pen SSA Nilip Education Block ke Parlo Pitilang So Hawar Pitilang So LP School a School Ahem Ason Man Messi Woroy Biroya TV Peman Pondet Pusi Pini United Student Union of Karbi Anglong Thiek Pen Usuka Tiri Piaro Mate Central Committee Amepu Bibison Teron Alang Pen Jongpon Pinpur me Sorkar Hin Pen SOP Pangdak Pondet Apita Labang So LP School Kupusi SOP Aron Ateng Pen Kang Pupon Jima Lake Moapor Sithan Pachinipo Jongpon me labangso pitilangso LP School along osomar kang ni mateketo kadim bench lapen desk sita chokli mason thekpon long le lapen arpong inghap blackboard sita kadure do pusi usuka song pen gihumri ke damahut thektekang ponlong pusi birta nang pachinipon Bureau Report 365 News India দিয়া প্ৰথম ষ্টেজ বা প্ৰথম পৰ্যায় হৈছে প্ৰাইমেৰী স্কুল কিন্তু আজি এই প্ৰাইমেৰী স্কুল বা প্ৰাথমিক যিটো বিদ্যালয় আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে তাত তেনেকুৱা ধৰণৰ যিটো মানে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট যিটো হ'ব লাগে আন্তঃগাঁথনি যিটো উন্নয়ন হ'ব লাগে আমি তাত কিন্তু আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই গতিকে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই যিটো বিজেপি চৰকাৰ বনাই শাসনিৰ্দিষ্ট বিজেপি চৰকাৰ তেওঁলোকে সবকা সাথ সবকা বিকাশৰ কথা কৈছে তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈছে কিন্তু বাস্তৱত আমি এইখিনি আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই Nagaland na pen Manipura hoy long kedo Joko Velia long kedam tang mati jong korasir ke barni habida mekit hura joini penang an adang michu edlo Police Department asai ki Forest Department asai ki la pen Angami Youth Organization na klembang atum chetu pet pen ke khang aphan bor ipon lo sitami khangon edet si aming dang bom si thekpon long pinila somi kithur niti ke chogar ni Indian Air Force a helicopter pen si lang apon lo la sopi miabang asap jumpon si theglong Sitami non tapinangan na dim kay Micho Bom lang. Indian Air Force, National Disaster Response Force, Police, Forest Lapen. Kapre katum la swami kapamep chok jia pansi, jopat abdo desang sing cyclem bom lo. News Desk Report, 365 News, India. Kardom Nilitung Karbi Kursa Chingloma Mai KKCA Hinpen Tiri Pialong Kesulang Ponbom Nanglitung Kadu Kawia Thengno Ethe Alam Pachini Gangtung Do Khe Gedoan Mate Sumsiang Jati Jabol Kaprek Sitame Mate Karbiam Sitame Nanglitung Yong Si Somsuri Si Sosea Keso Nang Bang Arjon Long Do Plotangte Nabang So Keso Penga Cepa Meji Aphan Nilitung KKCA Long Nang Humri Iktame Nilitung Along Nang Humri Pen Nanglitung Keso Cepa Jok Wong Longji La pena duntu ni tum labang soron ke klempon la ke karbi guru sa ching ramai pela bangke aron barim hempu mukrang pira singja arnam pharo aron atang pesi hakko pirthe plangra pesi ni tum na ke klem nang kedang la si ni tum pen kapachinia teng penai tum na ka humri pen labang so ke so dom ra pen kadu ko be pen reng dok reng ni gidora pen je phansi ni tum ke sia hin pen na tu aphan pachini pon no kardom Pinia berta kala puan sekang ton iglo ajo keme kardom